sanibona njani? Siyathemba niyaphila. Ngiyacela guys ukuthi subscribe, like, comment kule channel please. So la ngizoxoxa ke istory ke somunye ke usisi owathandana nomuntu othwele wayekade ngazi. Yabo, so kusho ukuthi batholana ku Facebook ke. Hayi kube ukuthi bayaxoxa bazwana baze bagcina sebeshintshana ngamanamba. And then nje kwakufonelana kafuna nje bagcina sebethandana. Yabo, so bahlela ukuthi kuzomela ukuthi bebonane. So ubhuti ke kwakwasempuma. Yabo, and kodwa esebenzele eThekwini, and then wasese kuba ukuthi ke bazobonana ke eThekwini ke. Yabo, so bonana kwabo kokuqala shuthi babezobonana endaweni athizeni yokudla. Yabo, so bahlanganeke. Mabehlangana hayi kube right, kube mnandi vele usesteri uyena impela lo bhuti ade mbona ku Facebook yamuthi hayi nasithombeni uyena impela. Yabo, kube mnandi kube nje bedle nje yabo nje bexoxe yabo nje kusawusuku lokuqala lolo. Shuthi ke usuku labo lokuqala nje alibanga lude because umjida wayekade esemsebenzini, wayekade on duty kahle kahle. Yabo, so nje kwaba yilokho nje ukuthi bayabonana yabo lonto. And then kwaba ukuthi ke usisiyeke uyahamba naye, and then ubhuti waqhubeka futhi uyasebenza, wasesemnikeza imali eyayingango 1000. Yabo, so memnikeza ke leli 1000 shuthi uyasho ukuthi hayi shuthi la usuyobona ukuthi uthengani yabo lonto. Lapho ke kawo Nkosi yami usisi ke wavisane ke wajabula ngoba phela umuntu vele osafunda yabo, so nje angifuni uqamba amanga, wajabula yabo. So shuthi ke efike ke ekhaya shuthi belokhana bexhumana ke, so manje kusebeplana ke manje ukuthi bephinde bebonane ke okwesibili ke. So ubhuti ke lapho ke esenesikhathi sonke yabo, and then kwase sekuzobhalwa yabo. So shuthi usisi ke uma eqondanisa shuthi uzomela ukuthi eqondanise nezinsuku zakhe asuke engabhali ngazo kanti bezokwazi ukuthi bebonane ngoba phela naye hayi yabo nje indlela aphatheka ngayo impela wayengeve elangazelena ukuthi bekwazi ukuthi bebonane yabo. Shuthi ke ubhuti ke lona shuthi ke embuze ukuthi ke yena ngokwakhe yiphi indawo nje mhlambe abangabonanela kuyona eright naye usisi nje ayithandayo yabo. Kube ukuthi usisi ayikho indawo athi nje khona indawo afika nayo yabo. And then shuthi ke base ke beya ke kwenye ke indawo ke eziphezulu eyikhona khona eThekwini yabo. So usho ukuthi lapha na ke kungena nje abantu abadla izambane laBhondo kakhulukazi nje mawudla izambane laBhondo nje hawo lo ndawo isuke yamanzi amancane because izinto ezitholakala khona kusuke kuyizinto ezibizayo, ukudla kwakhona yonke into yakhona iyabiza yabo. Hayi okusho ukuthi ke kuba ukuthi ke bayakhona ke bavele bonke banesikhathi sonke. Ya ayi shuthi ke embuze ke bhuti ke ubuza usisi ukuthi nje yini ayithandayo yabo nje yabo. So waze wagcina semtshela ukuthi abahambe beyodlala ama game baspend isikhathi yabo nje benze shopping yabo nje kwaba mnandi nje bal enjoy yabo. So kwathi later and then ubhuti wasesecela ukuthi behambe be endlini lapho ahlala khona yabo. Manje usisi lo kwase sekumphoqa ukuthi kuzomela manje efonela umngane wakhe esho emtshela ukuthi if kuba uma ukuthi bayambuza ukuthi unabo noma bayafona esho ukuthi hayi
ukhona bayafunda yabo, cause ubekade ephume umuntu oya ukufunda since kubhalwa yabo. So nje wamenza nje umngani wakho waba aware, cause manje sebevumelanile ke nobhuti ukuthi bayahamba baya kephi, baya kwakhe, cathi uyoze buye kusasa kubo bazi ukuthi ukephi, bazi ukuthi ungala yabo. Hayi done futhi leso story ke kube uthi hayi story, leso story sihlangane kamnandi kanjalo-ke yabo. Bethenge-ke lezi zinto lezi abazohamba nazo yabo. Shaya imoto-ke ubhuti-ke ezuleke yabo. So befike-ke emzini wakhe-ke lo bhuti-ke kuhle indlela ekuhle ngayo yabo. Yazi ayi lapho-ke usisi Nkosi yami usejabule, ujabule ngale ndlela yokuthi yabo nje lento ayibona la uyasho wathi yabo, uthola umuntu omthandayo, uthola umuntu onemali yabo. So ayike bengene-ke, so mabengena kule ndlu le ku-clean phakathi, ku-clean, kodwa asikho isisebenzi esisebenza khona but ku-clean yabo. Khona le mizi le kuthola ukuthi inezihlahla, like ukuthi ibile ngezihlahla, inezimbali, kodwa egcekeni akukho lutho, akukho ngisho akukho ngisho izihlahla, akukho ngisho iqabunga yabo. Hayi excited yabo. So kodwa ukuthi kwaze kwa clean la, wazi washo ukuthi wow, kwaze kwa clean la thandwa sami yabo. Kube ukuthi indoda ayikho into ayiphendula, yayihlekela nje yathi hayi usazojwayela baby, kuyangcola la yabo, nayo isholo yabo. Ayibengene ngaphakathi-ke. So mabengena ngaphakathi kuvele sekhwalele, but le ndlu lena ama-light akhona ngazuthi ilama-light lawa a-decorator yabo, nje akhanya ngembalabala endlini, like ayikho nje iglobe la ukuthi kune globe mhlambe ephezulu mhlambe ekhanyayo, cha yabo. So like kuyakhazimula nje, imibala yakhona iyashintsha, kuba khona umbala okuhlaza, kube khona omhlophe, oyellow, oblue yabo. Nje imibala yakhona iyashintsha, like engazuthi nje noma wayenze ngama-disco light yonke yini yabo. So hayi-ke kushuthi-ke bengene hlale phansi bethi ukurelaxa kancane e-dining room yabo. So ubhuti wasethi-ke usayogeza-ke, akafuni ukuthi behambe naye yabo. Hayi ugeli-ke kube ukuthi uyabo nje unalokho ukuthi ish ngeke yabo, kusawusuku lokuqala sebegeza ndawonye yabo. Ezegcine-ke kuze kugcine ingasenzakalanga-ke lokho, kodwa-ke begeze ngokuhlukana yabo. But-ke ubhuti-ke eqale-ke geze eqede-ke ephume e-bathroom, and then bese maseseqedile-ke bhinca ethawula, and then elandela ugeli naye futhi egeze ebese segqoka amapijama akhe ngoze bagcina benze shopping, bagcine bewathengile nawo yabo. So hayi-ke bephindele futhi elonini e-dining room. So e-dining room vele nje ziyakhipha i-TV na, badlala iy'ngoma ezi-right yabo. Nje sebeyathintana manje yabo. Nje sekukhomba ukuthi hayi yonke into isibadinga ekamerweni, behambe-ke yabo, bethintana behambe-ke beye ekamerweni-ke. Hayi mabefika-ke ekamerweni yabo. So nakhona futhi ekamerweni i-light ayikho yabo, but kukhona lama-light lawa nje angazuthi ama-disco light, akhanya, kuyakhanya, kube mbalabala, kube mnyama yabo. Engene-ke ehlale-ke kuseyisteri. So mehlala embhedeni gibele ngaphezu kwakho ubhuti yabo, nje emthinte emva kalapho ubhuti bese eyasuka kuyena. Hayi
Shuthi-ke esuke-ke mesuka ukusuka kwakhe shuthi u-step back kancane 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 yabo. Kanti ngaleso sikhathi usisi Mesho yena uthi nje ngokumzwa wakhe yabo nje wayesemzweni ukuthi nje usengasithokozisa nomuntu wesilisa manje yabo. And then emva lapho uthi wezwa ngento nje ebandayo ekhuphuka ngasemathangeni. Uyazi ukuthi wathuka wathethe uyayibamba wathethe evusa ikhanda ubhuti useyihlalele lapha kusofa yabo. So uyamtshela ukuthi sithandwa sami ngicela ukuthi ungasaxwaya manje, ungasamxwaya lowo muntu loyo. Kahle kahle uyena muntu loyo engikulethele yena uyabo. Ithi yakukhala intombazane ibona hawu la Nkosi yami uNkulunkulu wami ngizofa makuthi ngiyakhala yabo. So kushuthi-ke ayike usobaba-ke ey'tike ngayeke yabo. So lapho usisi uthi Nkosi yami useyakhala akasazi ukuthi enze njani yabo. So lento nje yenzeka, ifoni ayikho eduze kwakhe, isikhwama asikho eduze kwakhe cause yonke into isale ngale dining room cause bathe angithi bafikele khona bonke zonke bashiya yonke into khona yebo. Loo nto uthena yathi nje iqeda lento lo bhuti wambiza bahlala kancane emotweni bakhuluma wathi ucela ukuthi engatsheli umuntu